Draga braće i sestre, Hristos Voskrsne. Mnogo je simbolike ovoga dana i ove godine kada obeležavamo početak trećeg srpskog ustanka. 40 dana od vaskrsenja do vaznesenja Hristos je boravio sa svojim učenicima. Pre toga 40 dana postio u pustinji i bio kušan od đavola. 40 godina jevrejski narod lutao po pustinji zbog klanjanja lažnom Bogu i zlatnom teletu. 2 puta po 40 godina srpski narod luta po pustinji civilizacije zbog srpskih telaca i mulaca koji su izdali svoga kralja i svoj narod i klanjali se ustaškom bogavniku Brozu kao da je Bog. Hristos, jedini istiniti Bog, koji je smrt pobedio i đavola dosnažio i u koga mi ravnogorci imamo nepokolebivu veru, jedini može ovo malo srpskog naroda izvesti iz pustinje i propasti u koju su ga ovi komunistički telci doveli. Tu nepokolebivu veru u Hrista imao i naš besmrtni general Draža Mihajlović kada je pre 80 godina izašao na ovo sveto mesto i započeo borbu protiv horde zla. Izabravši carstvo nebesko umesto carstva zemaljskog i položivši svoj život u toj borbi, baš kao i njegov prethodnik sveti car Lazar Kosovski, prineo je sebe kao žrtvu na oltar srpstva i pravoslavlja. Svesni činjenice da je UDBA i u redove Srpske pravoslavne crkve ubacivala svoje crvene vladike i sveštenike koji se svim silama ovome protive, ipak imam čvrstu i nepokolebivu veru da će general Draža Mihajlović biti proglašen za svetog velikomučenika Srpske pravoslavne crkve. Taj proces je spor, ali će biti završen, ne zato što mi ravnogorci to želimo, već zato što je to volja Božja koja je najavljena u viđenjima koje su imali srpski starci i duhovnici. Njegove svete mošti i grobno mesto koje komunistički zlikovci još uvijek skrivaju biće otkriveno kada mu, po rečima svetog cara Lazara, srpski narod bude pevao tropare kao mučeniku Hristovu. Nevezano direktno sa ovim viđenjima, ali duhovno veoma povezana naša četnička dijaspora pokrenula inicijativu da se na Ravnoj gori podigne i sagradi manastir koji će biti novi Hilandar za srpski narod i državu koju treba da obnovimo. Ravna gora će biti simbol vaskrsenja srpstva i pravoslavlja i duhovno svetilište, a ne vašarište kao što se nažalost dešavalo u prošlosti. Bez te duhovne obnove i vraćanja Bogu ne možemo uspeti u nameri da vratimo i obnovimo monarhiju koju su nam ukinuli Brozovi i ustašoidi pre skoro 80 godina. Po mnogo čemu ova godina je prekretnica i za ravnogorski pokret i za srpski narod u celini. Na sretenje Gospodnje potpisan je sporazum o saradnji sa Udruženjem Kraljevina Srbija i time smo, pored snage, dobili veliku odgovornost pred budućim generacijama. Ako smo do sad u nekim slučajevima i bili komemorativno udruženje i jagnjeća brigada za jelo i piće, to od ovog momenta nikako sebi ne smemo da dozvolimo.
jedan prestolonaslednik, budući kralj, jedan Draža Mihajlović, jedan ravnogorski pokret, jedan jedini cilj, a to je obnova monarhije. Sve ostalo je bitno, ali samo je jedan glavni cilj. Možda zvuči surovo, ali je jedino ispravno i jedino moguće. Ko nije sa nama, taj je protiv nas. Međutim, kao što se ručak ne može skuvati u septičkoj jami, tako se ni monarhija ne može obnoviti unutar komunističkog, ustašoidnog, republikanskog sistema koji je nasleđen posle formalnog pada komunizma. Nema demokratije ni demokratskih izbora ako ih raspisuju i organizuju sinovi komunista i ustaša. Čorave kutije iz 1945. su samo postale još čoravije od 90. do danas. Zato ravnogorski pokret suštinski ne podržava niti jednu političku opciju unutar republikanskog ustašoidnog komunističkog sistema. Lokalno i individualno ravnogorski pokret ne osporava pravo svojim članovima da učestvuju na izborima, ali takvi slučajevi su više izuzetak nego pravilo. Zbog umešanosti političara vladajućeg režima u afere trgovine drogom, oružjem, političkim ubistvima, prostitucijom i najnovijim slučajem pedofilije i podvođenja maloletnih lica u Jagodini, ravnogorski pokret sankcioniše i sankcionisaće svaki oblik saradnje i prostituisanja sa političarima vladajućeg režima. Pojave kao što je POKS, koji za cilj ima politički parazitizam, a kao posljedicu ima kompromitaciju ideje obnove monarhije u Srba, ravnogorski pokret najoštrije osuđuje na svakom mestu i u svakoj prilici. Jedini izbori koje će ravnogorski pokret da zdušno podrži jesu oni izbori koje raspiše kralj. Ustašoidni režim i sistem koji ih održava na vlasti doveli su državu u fazu raspadanja i nikakvo šminkanje tu više ne pomaže. Sve institucije države su do temelja uništene i što je najgore, uništen je pravni poredak zemlje. Doživjeli smo da nam policijom upravljaju dileri droge i šverceri oružja, a njihovi operativci seku glave, ruke i noge i odrađuju politička ubistva. Posle stotina hiljada političkih ubistava, komunističkih zločinaca, njihovi naslednici danas nastavljaju istu praksu. Pitanje je dana kada će taj i takav zločinački sistem da doživi svoj slom, i to prvenstveno na pravnom polju, protiv ustavnim priznanjem lažne države Kosovo, zakonom o istopolnim brakovima ili već nekom drugom zločinačkom projektu kojeg moraju da sprovedu, jer im je tako nalažu oni koji su ih doveli na vlast. Taj njihov slom ravnogorski pokret mora da dočeka spreman, jedinstven i besprekoran u moralnom i svakom drugom pogledu. I to je naš glavni zadatak u danima koji slede. Neka dan Bog da ovi dani budu dani sveopšteg obnovljenja srpskog naroda i države. Da sa ovog svetog mesta objavimo svetu da je došao čas obnove monarhije u Srba i da taj proces više ni jedna sila zla ne može da zaustavi. S verom u Boga, za kralja i otadžbinu, molitvama svetog velikomučenika Dragoljuba Ravnogorskog i svetog cara Lazara Kosovskog, naših molitvenika i zastupnika, neka nas Gospod blagoslovi i osnaži. Najlepše hvala.